ojina 25 and then so eposo enda ho the state of the sea rough ye hwa no pay a wonu me inland and coastal zones no few areas na wonu mu nsuo hu nsama hyase pagya ne mu ba kakra se binimu etie yi a bremu middle of the morning ye expect say so kakra ebe peten ade ama won afemia ya hodo aka forest middle transition and then northern sector ye say area be unity na abo kakra ade ama yen na yeba yen na afofem ha ene no area no embo yie sa ema yen ebo kakra wiembe kusu kakra southern part ha ene yen mantem ha na if I tififem dia hodi arishemu o se wiembe te kakra ba wia kakra abo de ama won na eno nti yen patem ha ene mantem ha no yen temperature minimum be gina 28 na maximum gina 31 afefa tififem a hosu temperature be gina between 30 to 33 eno nti the entire country ene day no nya dia ye hwe ni mu se wia den bia ebebo ebe ho ne ho de ama yen wo na afofem ha tififem na ewiem te kakra de ama won eno nti minua ye hwe don hwere nsia ye di ene mu ya mia ye dodo na wo tififem na afi mia ye bi transition sector wo mu de omti be ya mewiem ate kakra ma won na eba yen patem ha ene mantem ha ene mia ya fofra ka southern part ha ahade enya de awia bebo denden bia efam kakra na ewiem ayekusu kakra de amayen na ebinimo egusu so se efi bosome nsia awie yem ho eba wonya nsuo ebinimo so se bosome nson mo ho eba wonya nsuo enema asesa bosome nsia mo yenya nsuo pa ma eyi krampo fa ebinimo de atroye nchem ebre ebinimo na so ngotwe ne tono asesa enton toa so bebre na efi enkromo bosome nkromo ekono miaye bi ebewura minor season mo ebinum nso etibe ya menso bekoso atoto eno tisi wura bosome enkromo a ye betrew said an outlook esitie efi bosome nkron edu duba akomo no ebemu hu se na weda besi akọ afa eno ntodi asa brebia no ode wafidie eto ha na wati morning weather report minua megina we so ede ene report no esi adawase da fofrade ya adoma ya besan ehyiam biom Ahripa FM 95.5 David Kofi Atakramen sanopa men so meda wasepa adom dwuma da fofrade besan hia na de weather update no enso ede amayen abusia ha ya Ahripa 95.5 FM so ni hia ewa Ahripa FM YouTube ne so Ahripa FM YouTube no so eho yes stream live hodoma obetima join the show na bibia kama new age agrochemicals adaroma yekofa ewiem bobren semonom ebai ekuafo nyina modamfo anopa ma Vicentia Safiano manager boat Dr. Francis Uswana ne ene adwumayfo nyina no pay yekase nyame onhyira mo pa ene adwumapa mo body boa asante asme ekuafo Ghana ekuafo nyina enti ever new drinking water nso yensupa ye numbie usiaka na no watobi na bibia koso enso ede amount anopai omada womenti na yetin konwa so enche iba fast sports aba na wonim se suspended Catholic priest bi o konongo Reverend Samuel Adapre wono yema suspension ni nyina ne se wo diocese a eso o nyamedwuma no wotilo ye hwa kwaya yi huno ye hwa papa ya yi huno ye reverend nam he reverend enam he ye suspend ni bibia ye no ana se ede na asie na ye kohwehwe mu ana reverend ewo police training okofodua so me na me adwuma kakra amode dwuma so kakra ti o se me ko training kakra number boga na ho ban enti ene de reverend onyirai obibia anye no bibiboni bia anye nemum you say we free konongo diocese wono eko training oko police na to bakwa sa baba be reverend na omrana suspension na so baba be som o mesum biem ne o mesum biem de ne papa kwa akobone papa betime afaba da ide say ne wo free mu dia wo free mu nti oko onko be bia anye no oko akodi nchete efia posifo asueye na omode ababa bebo o my Ghana ehon eban nti no so ye
you know eba eso kwa chem heman so a de eba nse abrante kwa bi nso no ye shutu no Naimos team no allegedly say abrante no ye shutu no ewo achem heman kobasa de say Naimos nso pie dia operation galamsey ho nsem a ehon komoni bi ewo hodomo a yebeka ehon ensem e de amount na minority sorry for vetting as Supreme Court judges no you have no markets na nya sam ketwa o man for so na majority class mo ya mana bro so dodo sem no ya doso etinam sem na kwakwa bebre na oje ho a won oje ho mo ntiase entade ne bro so sorry na so sorry etini nyina na bebehwe ne bebehwe yetie nsem no bi e de free vetting ase enura nkomo e course so ne ade nyina no ye ba betete kakra e bra ya fa sports enso aba na enura ena nana odro mensa dwaso akwam hene ototo atuo odro mensa betena ha e kan sam so da chawpa kese ne nam ni nyina ne se mre bi atwam na asante achim dwaso a galamsey nsam a sorry ye e okroma ne se o the municipal chief executive ne de hye no won na ye galamsey won na etu fom agudie ne ade nyina no na betena ha to nanum tuo pen se maame safo anim ho hwe wo mo boru adwaso nsase ma no mu di gala no wo mu tu fom agudie no enye MC o asante achim south wa maame safo apia kosua ene ma kwan se wo mo etu sa galamsey no okrom ha tin se mo na ne nam nyina wo de chopa bai se na enya no kreda bosrem ka na me kofa sports oba me ba ye be chiri mu yi pa ni ahwe no nsem a papa ne betena ha na betena ha na oka they say am dwaso sante achim the municipal chief executive ne ho assign obi a wo cheche galamsey for cheche excavators no obede no to galamsey tinasa someone ye kato no so nyina anya no kre sports formula ni into de me kwaba me ba ye be kansem ne pa na ya hwen sama hodo a eno so say Evans Atranse woni team no Kimba Zuka so fi ha no pay ha mo e sports no eba na me say sports no eba ne de a Mame Safo Foundation ene ahwen pa FM ka ma ka bo inter community gala no beka ho asem na de ama etie for pa na o ma de eko eti ye ko fast sports abayeba Kimba Zuka head of sports Atranse say Evans o ha ye ba sisi eba ye beto aso e wade che ho nsem so. Okay, Tiebe Mobia Kwabani Sam Mobia Chidiaba, Ahwenepa 95.5 FM. So, a good year on some sports update and an opiatnas in some Dono Eba, Ayawa Kwamania, some Kucha Krebe Remo, Ewa and Crofo Krusna, and some Ababwan, Timid on Samatuaso, at the Amamo Sesino, and UEFA, Champion League Group Face, no Etimi Eto Jedon Sabatuaso, Etimi at the Amamo Ewa Jimad in the Samaru, and China transfer window, no, and also a Clusu Ewa Amanoni, and on Sabatuaso, Momani Abramos in Sina, Nioma, Etimi, and so Ayakama. Ediama was yet in some etwaso etimi edimamana nioma etimi and so etedi bedroom ofina and somehow do so eba o fie etimi de on some atwaso etimi edi amamo and nano pay 95.5 FM so and enti and some of the bam yemfa na seni bi ama ishare ball center amada romanium aye best my capsules no e justice onye bi na yusupe ahoden ebetumi and so abasisi no matiase saa so na bema nkwamwa e wo fom ye be kanfom edro no etimi and so ediama oba
sisi ya oya wedro the new best mind capsule sabetimi so edi wasam edi ama we don't want some so to also edi ama and on pay 95.5 FM so and then ti odo ani actually more drugstore be confirm bambam here baba no etimi and so edi ama and then on pay ojimade ni so no achi ema orem se odia no ya na 91 pro ne how odo na sham pabo ma be ro na ayebibi ho be confirm bambam here baba no etimi edi ama ewo ojimade ni so no achi no ema orem se honamani nsansa hodo aprekese no onya bi super ebetimi and so abo ma wedie no eni etimi adahodum pemu yawo kase mu yawo ni nyina ba be kom bambam here baba no ena ebetimi and so edi wasam edi ama weden nsam no so to aso edi ama 95.5 FM so enti yensha no so na nioma entimi and so anya kama drone nya na okọ drugstore pharmacy shops herbal shops formation centers no onsa ebetimi aka bambam herbal bam no na onso wetimi ayisu amanioma etimi enso ataidia no ede to just Skynet satellite ye kwakwaji en decoders ni nyina ewo honomo decoders fie Skynet satellite enti yenkwaji home of quality decoders Star Times no DSTV no Go TV no Strong Combo Canal Plus and afede ka nyina no Skynet satellite omo na ebetimi enso aboy den semano enso